Igama lami nguMelusi kaSkhosana, ngibuyile futhi namhlanje sothi senze isibonelo sethu noma izibonelo zethu zama-trig functions nama-unit cycle. Kuthiwa phambi kwethu draw a 60-degree angle in standard position together with a unit cycle. Use the triangle below to find the x and the y coordinates of the points of intersection of the terminal site and the cycle. Confirm that the x coordinates equal kanjalo kanjalo kanjalo. Sike ngibuyele lapha phezulu na indaba semqoqo yesdrawe a 60-degree angle in standard position. Nasi standard position 60-degree angle in standard position noma i-triangle kahle kahle into abayifunayo ukuthi siyidrawe futhi ne-unit cycle siyenza ku-unit cycle. Ngizodweba ke i-unit cycle yethu. Unit cycle ama-x and y values ama-coordinates wethu siwabiza ama-coordinates. Ngizozama ukudraw ngesandla izokunzima ukudraw i-circle noma indingiliza ngesandla. 180 loyana, omunye 180. Pi by 2 fana ukuthi 2 pi radians noma 360 degrees. Khumbuza nje ungakhohlwa. Sengidwebe kahle ke indingiliza yethu, ngisazama ukulungisa indingiliza. Sesiyabuyela ke manje kuthiwa sidrawe i-unit cycle yiyo le esidrawiwe bathe together ne-unit cycle. Unit cycle leya kuthiwa sidrawe i-60-degree angle. 60-degree angle. Zobhala nje ama-coordinates wethu lapha x wethu 1/1,00y. Ama-positive signs wethu laphayana ku-y, u-x wethu u-0, u-y wethu u-1. Ngapha u-x wethu kuleya point, u-x wethu u-1, u-0 wethu u-y wethu u-0, y wethu u-1 lana, y wethu o-x wethu u-0, y wethu u-1. Ama-points wethu ngiwacacise siwabone kahle. Sesiyaqhubeka kuthiwa draw a 60-degree angle in standard position. Abathi senze okukhulu noma kunjani njani, sidweba nje okulula bese lokho sikwenza so draw nje i-angle ka-60. Khumbule i-radius yethu laphayana noma i-point noma i-point lokuqala lapho siqala khona. Ngasho ukuthi umsuka wethu njalo khumbule siqala kulela side lika x, lika positive x and y kakhulu njalo. Masiqala ukusebenza sisebenzela laphaya na i-60-degree angle yethu. 60-degree angle yethu ngizoyidweba nayana. Ya point ilibalulekile u-hypotenuse wethu, mara uzobona makuhamba isikhathi ukuthi u-hypotenuse kanjani mase sihamba sokuchazela. Akuthiwa use the triangle below to find the x and y coordinates of the point intersection of the terminal site and the cycle. I-terminal site yethu naye laphayana u-x no-y coordinates wethu bahlangana, or intersection bahlangana laphaya. U-x no-y wethu kule angle yethu bahlangana laphaya. U-x, u-y wethu, x u-purple, u-y u-green. Green or blue ayi angazi, ngiboni kahle makhala siyangishaya ngazi ibala. Sesidraw i-angle enye eyethu nayi angle ka-y nizoyibona kepha makulokhu hamba isikhathi. Le angle manje iyenza u-90 degrees, u-90 degrees. Sesine triangle yethu eyi-standard position eyino-80, eyino-60, no-30, no-90 degrees. Iyo i-standard angle yethu esihlale sikhuluma ngayo, u-30 degrees, u-60 degrees bese simenzile, no-90 ngoba uyellow laphayana bese siqeda kumenza nje manje maduze. Iyafana leya nto leya nale laphaya. Standard angle yethu
ekumele sikwenze kusebenzisa kona ke manje ukuthola ama y wethu no x wethu point of intersection leyana kusuka laphaya ukuya lapha i-angle e-opposite nobani no-30 degrees oku-x value wethu x value yethu ngoba isemgqeni lapha yayibona ka-x x value yethu i-angle e-opposite u-x wethu i-angle opposite no-30 degrees wethu loya leya angle engale u-y opposite kabani ka-60 degree angle wethu u-y singasho ukuthi u-y nanyana imelo u-y ngoba lama angle omabili ayafana ukukhuphuka u-y ukwehla u-y njalo uma ubhala i-maths u-y wakho usekukhuphukeni u-x wakho usekwehleni noma uyi-base yakho. Mase sibuyela lapha 60 wethu nangu-60 lapha u-30 nangu-30 lapha ziyafana zonke lezi zinto noma lama-angle lama-triangle wethu omabili ubani u-90 futhi no-90 nalaphaya. Sesibhalile izinto ezimbalwa ezimqoka. Sesifuna ukuthola-ke amanye ama-values futhi kakhulukazi ka-hypotenuse, ka-angle y no-angle x. Ngizonipha nje imizuzwana nicabanga. Ukhumbule ukuthi leya i-radius i-unit cycle yethu, i-unit cycle yethu kulapho i-radius khona iwu-1. Ngakho-ke namo lapho u-x no-y behlangana khona i-point of intersection i-radius yethu noma ilingana ne-radius yethu ye-unit cycle eku-1. I-radius or noma i-unit cycle yethu iwu-1. I-radius yakhona iwu-1 ka-unit cycle. I-hypotenuse yethu lapho khona 2 points ka-x no-y they intersect noma lapho bahlangana khona. Sofuna bani manje? Ngiyacabanga sifuna u-x. U-x yena ubani? X sothi senze nje ibalwanyana ezimbalwa. U-x sonza lento ye-Pythagoras theorem ukuze sithole u-x. Lapho sizothi khona u-30 over nangu-30 laphayana 30 over hypotenuse u-30 okay no-2 1 no-2 loyana nalaphayana sokwenza kanjalo u-x no-1 mase siqhathanisa x no-1 zasusana zikhanselane sizosala ngo-x u-x wethu okuwubani oku-1 over 2 kusho ukuthi u-x leya wethu ubani u-1 over 2 noma sesibuyela ngale sesifuna ukuthola u-y sothi sothatha i-angle ka-60 opposite ka-60 oku-square root sika-3 square root sika-3 sisidivide ngo-2 ka-hypotenuse nalaphayana senza kanjalo sithi u-y i-angle ka-60 sidivide ngo-1 ka-hypotenuse 1 usalimele eceleni kusala u-y wethu uyi-square root sika-3 over 2 square root sika-3 over 2. Naku-ke sesinako ukuthi u-x wethu u-1 over 2 comma 3 over comma i-square root sika-3 over 2. Sesingenza lento abathe senze confirm that the x coordinate is equal to cos 60 degrees, that the y coordinate is equals to sine 60 degrees, and that y over x is equals to tangent. Khumbuleke sesibuyela ku-cosine 60 degrees. Sobuyela SOHCAHTOA sithole SOHCAHTOA ngoba kuthiwa siyenze sure noma siqinisekise ukuthi
u-cos wethu ka-60 u-60 degrees, u-x wethu u-cos 60 degrees, no-y wethu u-sin 60 degrees. U-cos SOHCAHTOA, u-cosine ka-60 degrees ubani u-adjacent over hypotenuse. Kusho ukuthi u-adjacent over hypotenuse ubani adjacent yethu? Adjacent yethu i-angle engaphansi kwa-60 degree noma i-base yethu. Adjacent yethu kuzoba ubani? U-x, u-x 1, u-x over 1 oku-hypotenuse. Hypotenuse wethu uyelo u-x wethu 1 over 2, lento ebengiyenze ngayibala ngale eceleni ngobuyelo, is equals to 1 over 2. Impendulo yethu i-right. Uba nomunye kuthiwa sithole u-sin, siqinisekise ukuthi u-y coordinate u-sin 60 degree. U-sin ubani? U-sin u-opposite over adjacent. U-y opposite ka-60 over hypotenuse. Hypotenuse yethu nayo laphaya u-1. Y over 1 oku-equals to y. U-y wethu konje ubani? Uyilingana no square root sika 3 over 2. Kuthiwe and that y over x equals to 10 is equals to over 10 tan 60 degrees. U-tan wethu umelwe u-to. U-tan wethu u-to opposite over adjacent. Opposite wethu konje ubani? U-x. U-y u-opposite adjacent yethu u-x. Kusho ukuthi no tan 60 unjalo.